The other is no Adom Trotro na boso kan na ejina wonim se edru Easter say ya na sa Adom TV de kwawu na kwawufo no so na sa dodo no ano aboso kan na wogu a wodi wonmu ejumanti yenkwai na adepa no mu ni nkobombu sasa ho boa pe no maye edisia multimedia ewo kwawu adepa wotimenka mu nso mu na mu ntoaso ewo abobroshi ene na enyam aboso kan na dia omo ekanyira ne se omo ayem tutuye anase hyehyeye edigu akwam se ne ebeya omo ebetumi akwakodi kwawu oko ye wadai na ko bebre na enso ekobi nti Adom Trotro abapie mu aboso kan de ye ne papa mo ba batwetwe ko ma fa won se homra ben ena mo de aye ade ato ho ede ama kwawu oko nteja kwawu oko no ambo ben ena wa ye de ato yo hema me da ase me kwa da nyeso ba sisi anka no so yisa kwa ye duro sasa ho che wo mu de sam no me expect isa e wo mani mu sisi a eduru ha omo mo skati me ko first no na ye ka kwawu a me ji se ahode nya ne gya Adom Trotro Adom fo so mu bom se pa na honkeka no na kosoro na kutokom so na emu ode amanfo de honkeka pa na fro bepo no me nyini sa afi we si na ho kira ba sese wo no e be koso de se na e kon de bia no na so ye de bi no ko eja won so e the make can say every time I COVID no buy no I say any geniema bia obi ate so enti nya say ahokira na say but since I COVID no buy na I say ewiase na sesa enti obi ye bibia say e was so ordinary to fam because e buy ya tra dem uniska oba ya tra dem ne oyere no madi ti say no enipa sua niam bebre say obi enu ba bia yare free a e kan ye share dem sa say ni ja kwawu ana say ya nipa e ko bebre no enipa ate so na yie ne niam nti no the same nipa nyi nani bebre ti say de kan no na mo ya den an crofo be ko because boys no so e ba young guys na on ware you know there and you no so dey nani ti e den an crofo be ko young guys no on be ko but in penifon there the same no obia I say olmiti ana yie no ade kwawu no obia ofuro obia bia bi wo okra okwa yi ba enche ana Easter ye ban nti that dia amanfo play on life to say the first na net here yeah nti o kan amanfo na wankasa mu no onko o say na make say ya bia say ekwa yi after Easter ya obekwa yi nti ya mpanifo no there you have to plan nti ya den ya obekọ fie and just say Easter no nti na onko but bia after we no kra obekwa yi nti o say prepare o say obekwa yi no Easter no wa nyi no there disana me hu no say eja won so e ko I feel there is a publicity na ansha da nkoye papa but still no boys are she but say boys boko because I say ansha ho ayedin sana adenete and e be share mo na wo Kasee ni I say as a publicity na ankosro so nim say Easter de edu bia Easter de kwawu na bebre na ye de ho kodom but don't say my brand Kasee won say ono krampo nim say someone ma han ko nim say Easter bi ba ko and but I need publicity what I say and but still no e ba fo be ko no so every ben na wo oh e ba start me na imre wa han hotel dada na so busuafo nso ho dada busuafo no ho oh agonde I say Adom metisa Adom for say botumlika ne ye de tumlika obohumo ho life yate eja won so agrobe na akwakodu akwowu the medical Kasee nya dia me ko bi ntino me ntimi ko bi no mo omo ho no nso den na be ka shom say Easter yi nso den no mo hwe anim akwowu oh ne omu say ahweyie na me na futu ametuni dia fama fi de sida ma me nuam a obenya ho kwan akon titiru ene omo kwa mbetra ka mu ahyenka ya be ko bia Friday numre kra no say I am penifo there ya be ko Friday na numre ti ko agro bia o be chiechia e be hu adofo mo kakra na ya say yes ya ba agro potin be na obedi oh ya de bia bi o aludu bia na say bia na table tennis a ni na e betumi abo bia ya na Adom be sha ase wo Linda do no bedu obe akwakom wo ho me pese mu hu tam mo bedu ko ya wada ya wada de senke Friday dia kan na say me close ana ene na Adom Trotro ha na brema kwan ne di asie ntese ano Trotro na ye ma mate no abet na say driver so aspark kan te beje so say away